fa eki sakai si hova ela. Ori. Ane afi an mo ui hape mole mai to tai. Ori. Man tolo nga to tai si hange halo. Ori. Ko ta wa ko mo wa Ori abi. kai hata hausia hamam pe hata kalan. Ori. Sai mama pe mo ku. Ko ai ye. Ori abi. Ko si hova. Ko si hova sa tai. Ko eto mai eto. Ori. Ko ta ama mo ta ama. Ko ta mai ofa ya yo. Ori abi. Ko tua. De ka ya ke. Ka ikaya afiona. O ikaya to. Ori. Kami ka tolo ayo di haka Kristian. Kita ni mata tai tak pergi. Apa mai apa ni? Aku omnya ya ni. Kau makan. Ori. Sama kau kata tak mau lave momu he. Kita awal kalau yang melang lagi. Hei kau be. Kau tahu. Wah. Aku mau tu kemenik aku tahu be mampu ni. Apa lama ni? Hai kau tua. Takut orang tua. Kau mau ni. Kau off ke. Ori abi. Mau dia, foto, kalau lau kok, mau isi su, tak tahu mau win, mau hati ama oni, apa beta, kok itu macam konga, ilong hata itu kita menonton malam menonton tuh, hang tali kita mau betul, kita masih hei kita. Mawali mai hala ke. Tak pai dia ko mau to mo yo na mo ui. Ori abi. Kata ma temo o fa kumi mai afiona. Ma ko ma tu pai ko. Ori. Fa ta. Tapi fa ta ni mo ui. Ne ma he mama o. Ka ko la mai. Ha ko ta. Ori. Pai ta. Halo, kung ako, o kung namarelele sa mapupuna, o maka yung tao ito'y, nakakatapoy. Walang marelele, kasi lang marelele, tama tayo kasi kamo. Kasi nanukiya, mga kaimuhan, magpakamaro, oh, minha tahu ini dia fama falar mal itu na to pa ikai na pego tala yang mai si so afeta. Oh, dia langina. Ori. Tapi mau rotu ya, mau hapaya tu tangka iki ga ma family. Ori. Oh, rotu ya ini. Aku ini. Ini dia la mare ma ni. Hokko ya fale ikat ma to. Ori. Ba fale ke te ya fale. Mak urut ta family dia fale tahu hi ba mo tahu kamai la mare ma. Kalau mai mo se ta ta ma na family. Ori abi. Silencio uri ga tarafi tu ya. Au family eki kamakan maka kenapa mama ne koi. Lagi mama hame aya. Mau tu kamu ni moi. Pea lo tanga tani. Boleh mo ui ko ui ka ya fiona. Ke koko ko to dia ke tanga tai ka ti kau. Tang na. Bagi tu kamu ya. Ai hawa ta lo tu. Fa de tai. Kali lei ko fai ke se tai lah sia si. Kalau family kau maklakana kotote sia si ke moya. Si kau to le ke leka. No apina. Amana wa toke mo ka fata he tu e mama ba ko ahi kunani aku wa ni na to mau pa anu atu ta ko fai pot na ko to te si ya to no kama ta ko ta mata ko dia pas dai moya ta ko to he a ko ni mo mo ta wa ki mai ta ba ke mau pa nau ai ta mo ti me mui okay Faka mamu ia hana para famuna. Sino e me. Faka ngomo. Ako mo ite na faka ngomo ke lamari. Ke ton anga ya mo ta ko kina. Na para famuna.
Dapat mai kimau kato ai tua. Ngawe anga o koen ek. Pakamu onda tau ke hai dia. Te ungai to talaki ho ofa. Afaka fe la male ma on ha on male ko ia. Ngawe anga ho ata koen. Kalas ia mukeles ia fato liang. O wana kai age ko ma te kala na tangata. Ko kala ka ma po. Tu ku ki ma to ke ma va ko pe me mui. Ta le a to ta ni. Ai o tua. Ta. Ngata ana ila fa ko ha. O mo mo ya te fato liang. Fuakia ma ko toa. Ma lima ko ma ka e. Kai te ho fe kau. Ta mo le mo le ka kai ke tau. Kapotong apa balot fai ho ta ko ni ma angalo ko ahoen oku fakamana tua pana ifo o kai mai na ni tu ma siasi aku fa me ka ton babu ma lo si su an ma ta tamai e fai ko tu ma ko wa ha ko dong ko ya pa ma ta ki ana hala kononga pa mga tago ngao pa ta isisu di kapanya mo neleno ero ka bai ka kato ay ayon mana tua si kau hak ia na malo aku watu lima o mighty ho afio kamu kui faka nonga kinato faka malo ati na nde ko to api tuku ke hoa kapau hoa tamu finangalo taya ko mai wa ko ai sisi ta
Nek koma kimu pada setahun lima. Kata kalau dia koma tetap, tak boleh bayar kita. Sama dia mafa, dia suka fa, kita fa, nanti dia kita koma kimu pada setahun lima. Dia pergi untuk kaya. Kalau ikan itu fufungan mea, kau ngah ngawe si hoba, dan kau koto kau ngah aki kono kotoa, kau pun amamani iho koloa. Mereka dia selalu fufungan, dan bawa dia mawai, amami di kata fufungan. Ia yang ngah bakal tepolau aki, kau lebaya kami enak kau ngah kesakabai. Kone aku ke ane kiai, aku na tofi. Kau mafola le la honima, aku na makona ihelele. Buke ane na tudo, ora na mai mana, na mate foki na. Aku ke teka watu hola mai aku na tupwa. Dan itu dia fo au ai fuma o mama ni. Ko kaya kaya semua. Dia semua ni mana ya. Aeni afio aku ne kila ke fonwa te aku ngalu. Aku ne ala ke ngahi mo nga te na ko. Dia semua ni mo. Ko e ku whakalau loto, ofa ke mai e ia e a tōna. Ko au te whiawhia ia sino.
Pe hae hi fasihoa i he au o fe folai moia. O ne wahei, me he lau mane na ia te ia, o ne tuku ki he fitu ngofuru i mātua. Pei he ilo ange, na e toka a lau mane ka tuku nang tō, ka nang palofi sai, ka na i kai te nang tō i whai. Ka nang tō e hatoko ua, i he aptana, ko hingoa o taha, ko eritaki, mo taha, ko meitaki. Kai toka pe a lau mare ka te kunaua. He nāna i ka kai toka. Ka na i kai te na alu atu ke te miti. Ka nāna palofi sai he aptana. Pe alere mai he talavou o whakahaki a Mosese o pe. Ko eritaki mo meitaki o kuna palofi sai he aptana. Pe atari e sio siwa ko e foha au nuni. Ko tahi o Moses, ko taha o hono tātanga o ne pē. Ei, Moses, ta auki ena mea. Pea tare Moses ki ai. Ko ho mamahi i au koa, tau mai a ke palofita e kakai kotoa e eki. Ke aku mai e he eki hono lau ngā kia te kinauto. Pea foki a Moses ki atanga, ai au mātua i se. Amen.
ki kaya ki tama ni ko taye e ki ya ho mo ki ba e ki kwa ki mai ho la ma le hallelujah ta fa mana te a ho ni fa ke ta e na le la Oh. Paisele lama kautole whatani hai wakulitova tawa estolu ketawatolu wakulitova tawa estolu ketawatolu ayo kaya pakani kaya kukurahasi kaya taha ukalea ulamale oyotua senepehe malaia sisu wakikaya taha nikahua aki epehe o sisu o eiki kage ene na male mami onia pe koeni o kupa kehekehe anahi kelesi kage taha ete ala malie pe tupa kehekehe anahi lakana kage taha ete ai eiki pe tupa kehekehe anahi ngawe kage taha ete ai otua ai alu e whai ai ngawe kotoa te i e takai kotoa te. Tau tuku ai whakaha ana o la malie te tanaka taktaha te ke ana. Tau tuku ki a taha ai mawhai te lea aki ai koto e whomai e la malie e ki a taha ai mawhai te lea aki ai ilololoto kai a la malie te koia. Tau tuku ki a taha kehe ai kuri Kako ia te ia ai la malie te koia. Ia taha ai mai mawhai whai to'o. Ai taha ai te ai la malie o whai ani. Te tuku ki a taha ai ngahi ngawe mana. Ia taha ai malanga palopisai. Ia taha ai rogangai o ngahi la malie. Ia taha kehe ai whai aki ai ngahi wahina lea. Te kia taha hiki o ngahi lea. E koe mea kotoa pē koia, e ngawe e lau malie e taha koia, e ne tuwha kehe ki e kakai tā taha o whakatatau ki no whinanga. E hange tō pē o taha ai sino, kai lahi hono ngahi kupu, e kai ngahi kupu kehe o sino, me eo moku lahi, kai koe sino te taha. Pehe foki a kalaisi. Kai umaa, e whai aki hala marie te taha, kai baptaiso ki tau tōku toa pē ki a sino te taha, te kausiu, te kalisi, ko pula te tawataina, e nai whakairu aki a ki tau tōku toa pē hala marie te taha. Eso di la cosa no cato di guardare. Hai prosperi di condizioni, guarda le varie, di come dalla montaña di qualche nuovo. Io ne vado guardo, mi sta arrivando che guardo e per fare. E fiafi a coia. Raki aho o wiki. E ko tā puni e nahi matapā o whare na e nofo e kawako. Ko e nā mana wahe i asi. Na e hawa si su o tuu i una rotonga o ni whorofora te te knauto. Si o to wha. Pehene rea pehe nā whakari ari a te knauto a no omoni ma o no waka. Pena si fia e kawako i nā mamaka ki eiki. Pere toi wholofolo ai te knauto. Si o to wha. Angire ni whekau mai au te tamai. Te he o kou tuku atu pe te motor bea. Te ene rea te he nā ni ho pe te knauto o ne wholofolo. O mau raumani mao donia. Ka pau te mo whakaporemore a hia a ni o whakaporemore. Ka pau te mo tuku a hia ni o tuku pe. Ene.
Malolele whanau. Mofepeha. Sit up straight, sit up straight. Focus. Malolele whanau. Ni mo tule mo he. Folo e tau holiday ni tau lau tohi. Oku hangi mo ki tule mo he. But this morning, kalau pergi hufan mo ta ku ka ta mau ke pa ho ko tu ai ta na wa ta na ko e to kon ki fi ni malanga. Te whahawa pe ki ta na I he le pala ni ku ngai mahi no he tau kau le ka. Kids, we've had a busy month this month. What did we commemorate on the first Sunday of May? Yes, Ressa. So when I ask you push your hand up and then answer the question, yes, Ressa? Whakamea. So we commemorated the importance of the children. What about the second Sunday? Yes, Nessa? Mother's Day. And then the third Sunday? Letty? Mia. Father's Day. But today, we're also commemorating something. There's two things. I've got two prizes here. To get iloya fifine malanga ko kai ha mai ni me he kato na e lavaya son havia mosesman ane viafi pero bu alta ne mo ka asma if I pale moto. There are two things that we're commemorating. I've already got two prizes. So one of you will say one thing and then the other person will say the other thing that we're commemorating today. So what's the first thing? Yes, Valeti. Sorry? Pas kata ka Valeti. We're commemorating Valeti. Ay ko pakahingo agad o pahiba. Lava my God, there's also another thing. Alongside John Wesley, there's also another thing that we're commemorating. Yes, Ressa. The Holy Spirit. And yes, well done, Bas Mega Ressa. Actually, the answer I was looking for, Ressa, come forward. The answer I was looking for, Ressa, was Pentecost. So when the Malanga asked me to come and tell the story, I was thinking, if I had to tell Noah, he was probably sick of hearing me because I love a lot of myself. I just want to retell today's story. Put your hand up if sometimes you're scared, you're fearful, you're scared to stand in front of people, you're scared of the dark, you're scared of your mom and dad when they're angry. Yeah, so I'm sure a lot of you children were also scared. They feel this emotion of being scared. But today also, the lesson that Sione had read from Sione, the gospel, the Kawako were also scared. They were in a room together and the doors were shut, locked. There was no way for anyone to come into the little space that they were in. But guess what happened? Jesus came into their midst. And while they were scared, this happened after Easter. Remember we commemorated Easter when Jesus died on the cross, nailed his hands to the cross. And when Jesus stood amongst them, the disciples, they were quite scared. And when Jesus stood amongst them, he said, "Peace be with you." In Tongan, in the text it says, "Si oto ofatu." But in another translation, it says, "Tawagi mo megi no ke ia teki moto." So Jesus being amongst them, the disciples, he showed his hands, he showed his sides to prove to the disciples that he was the one that was nailed to the cross, and now he's alive. Now I want you to blow, breathe in, and blow a small wind, gentle wind. 1, 2, 3. And that's what also happened in their midst. Jesus breathed the Holy Spirit amongst to the disciples. And guess what happened? They were encouraged. But there was one important thing that Jesus said to the disciples. He said to them, "Go forth." In Tongan, he said, "Mo ma'ola ma'lia," and which meant for the disciples to go forth and spread the gospel, spread the love of God.
And so that the commemoration of amongst the disciples is for them to be encouraged, to be empowered, to no longer be fearful. Don't be scared of anything that's come your way, but to be encouraged because the Holy Spirit is now amongst us. So, I'm coming back to how they felt empowered. They felt empowered to preach the gospel. The scared disciples became brave, and instead of hiding inside this room that they were in, they went outside to tell everyone about Jesus. People from many different cultures, many different countries, different languages, they all understood this one common message, is that God's love is available for everyone. And then many years later, hundreds years later, John Wesley. Now, does anyone, I don't have a prize for this, does anyone know why John Wesley is so important for our church? Our Galasian and Galasian, they should know this. I remember John Wesley to the lives of the Methodists and Wesleyans. Because he was the founder of our church. Yes, correct. So John Wesley loved God very much, and one day he said his heart felt a strange warmth in his heart on this very day, 288 years ago, in 1738. This is the day today he felt this strange warmth in his heart. And this strange warmth in his heart is like a fire. And this was the Holy Spirit that I was talking about, that Jesus breathed into the disciples. The same Spirit John Wesley experienced hundreds of years after that event. He traveled everywhere preaching about Jesus, sharing God's love with people. And because people kept sharing that fire from one generation to another, the gospel eventually reached Tonga. It reached the shores of Tonga where we're from. That's why next month, everyone's going to go to Tonga and they're going to celebrate 200 years. 200 years of Christianity in Tonga. So this fire of Pentecost, the Holy Spirit came to John Wesley, came across the oceans, all the way to Tonga, and now to us today. So I want everyone to pretend you have a little candle in your hand. You pretend you have a little candle in your hand, and imagine if you were in a dark room and you were the only one with a candle, a light that was lit. Everyone else's candles was dead. If you went to light your candle with the other candle, would yours disappear? Would your light vanish? It wouldn't. It will become brighter. So as you share your little light with everyone around you, your light will then become brighter. And I think that is the message for today, is that the Holy Spirit is like a fire that will brighten each and every one of us. And then the same Holy Spirit from Pentecost is still with us today, that will encourage us, and then that God's fire will keep spreading. Let us pray. Dear Jesus, thank you for bringing peace to our scared hearts. Thank you for the Holy Spirit. Help us to keep your fire burning in our hearts and share your love with everyone around us. Amen.
te taha api ki o tua no tonga i kuira kala mo tua tua fia ke goi ia si o aho te mawhai o te ila o pete adia maa ka tau
yang mai tak.
na te he na te tia si su e tai o ka to ma pa so wa ya le to tu o ha holo e a ko e fa mo fu mo to e fa mo fu ya le ha e ha ke ti la ni o tai ni ko ni ya o ka to ma polo o e fa ta ku ne fa hina o e tangata ke hu mo si no i tani ange ka mo me ai o si su na ko tu ka to te tangata ka ko le ko na fa to pa mo ma te o to tu mo si ko ne ha ele te la ni ko fu ta ku mo amana ti he ko ta o ata dia te toi ata dia au te ta finasi e sino to tu ko sino fa ka dan e ta ku o ha e ha ti la ko ya o mahino e sapate o tente ko si kako o mahino ko sapate e o tente ko si kako eni ko omi ale soni ko ha holo ke fai da ko ta bi malama wa mana ke kompromi ya yo mo siasi ka fai te le ta ha ke faka ma inga ale soni mo ma inga o tente ko si ke ta ni tata kako omi ale ka de inga ko ni la wa tu ta mama ta ke ala ke po ke u mahina o te fito pe e ko tava mana ko te ko sisi asi tu ku te ho mai mana va mai asi su to tu ke ta mo ko fora asi su ke ni ta wa ko mo ta hari se salema ka o ke hoko mai la mai ma o ni ka te mo to ka te mo hoko ko ka mo oni i se salema si familia si te amo mama ka to ai a pente ko si me hoko mai la mai e tatau o e rero manga mo tol matan e tawale ko ta pamana to pente ko si e kumai la mai ma oni o fa le te tato e ta inasi e ta tau o koros pa mo la sino to tu si io te ta mako maui ma dia ke fa mo on mo kala Morning ni foro la hangen se ka mai ya te he te ka ti to ka ko ne na ho ko si aske ko ula a ho o ke aya ko a ni to asi so ko to ma ta ku ai ta wa ko he lo ki o to asi so na lo to na mo ka ka ya ko a ne ko ko a ta to ma ko a pe ma ba ko a pe o i kuna ko a ho fa tau ata aina me ni ko pula yang hara mo mate ti a mo ku ti isle go ma man ka ko kana ha na no yo to ta ko a te hu ki to a o ta pun fa ko ta pun fa le si asi ko mana pa he ki mate ko mana pa he te bo ta ha me ta ke ta mana ba he ke ko ta mana ba he ke to ta ku ni pula ke mo ni ta mo ma e fe ala e a fe a ta la fa mo u ti ma mani ta pa te ta ku ni fa o ku ta ta ni ma ya ma mani ke ta alan mo ta la no ma ri ta la no kiski o si su to to mo ma fa sino toi tu si su o ke kala he pot ta ke ma ke ma ma tala pe ko ma hila o natura ke ma no mo de ta ofi al ma o se ni o sino toi tu kala si na ma ta pi ma ta ka ko no ni ma mo ba e te he ki no pa ka ta ko kala he ko na e fa o mo tao io o ti tarau ni tala ke mi pupe asino materia o si su fa to itaya o hanga e fa o tupu ai fa ilonga mo ta tau se sino o karasi te to tu o wasi tu amo nga he amoni me he fa o mo tau tala mai si su ko no ka muy to ho lo si o fuata muy mai
te te au ahto. Ka ba ku kai te ge ngo ku pe fu ko losi. Ya ba kai na ku te tu wala pe te pono nga mate ho te ku fa me fa ta. Ko ta mo ui siasi. Ku kai fa to me te ta. Dia me tau. O kwa ni mga kabenga, ke tau. O nga ma kelesi ke tau. O kia e tau, la to frasa apate, o kwa tau akorotu. Ko na hie ke tau tau. O me fa na o ia. Ka koha siasi o ta e fu akorosi, ko ha tok siasi tanga nga, ya ko pa au sino ke te kia. Ko tau frataha, ya tau me fu akorosi, ya se ta fe ake ke respectio of ai o tua. Ko tau loto. Ko tau mabahe ai me ia mana tu ma len siasa. Ko tau sino to tu hange ko. So tala e paula he karai ko rinto. Ko sino para. Ko tau sino pakalani e ia e na ka yo mata tau ko losi o ku te fua. He ikai ha more pe ia. Ta ka dilonga. Ko taha na ni fake e ki to tu ke kawa ko mana wa ke kawa ko mo ni fola ma la ma de ma ko ya te o ya ni mo ta ka ke ki fa to kana mo a ta me a ta ma mo e o fo no na mai hi ko me ka pe te ya ke ka mau tu i ka 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 a mai ke si na fa ka ta o takao me ai kau pekia ko tobe me na pekia tui ke o tua mo ui ka oua ke hoko mai ai tai ke to tuai asisu ka to iha ka to effective and fight for more ko to ram ni te ia asisu para o hono uhinga ia siasi ko no fanga mana ba ko kawa ko he ponto tu pian fola mahala ko tobe te mo fa more ko fa more e a mahala ko ikai fa more o ma hea mon ko u ko ni ko se mo tala mo ko fa ni o taman pero ro tama tau ha e ti ko mo na mai ale o me ko ma ko si taman ko fa more ko ke ni te na ira ke na ya ni ko fa ka pun ku sia mama ni koto ai ini fa mo o tua tama maka ku ngai ha maka ku ngai ko terus ayo kita mak bai mo terus kata ngai mo tidak konisas tam ya ko tak le wang ya bai ni ahwa fa ni ta fi to baru ko ahwe le kana ko wa ya chen weste ko ki feel angan ka pia sta de ka dan ada orang mau itu dia difahina. Oh mau make, dia ni mau ui yang loroto. Nau era mari, mak pun. Ini loroto ia, lau mari kamu. Kau dia tu tahu tu aku. Hei, mata mau ui. Kau dia si tong. Jadi kita tahu ni, malah pakai file, dia pun tahu. Tok kamu kafa, pun nak siap dia mahala. Aku akhir kita tahu, mula. Boleh dia kita tahu. Kita beli apa? Mau imam on, ya si tu dia yang masalah. Atau kama dia fola mula kes. Kalau ada yang fashion mesti nak weekend motor ni kita mana bahaya dia. Tapi mana bahaya faya mahalah. Jadi tahu lah apa. Evangelio yang maman ufia kita tahu yang tahu sama mula. Pinang-pinang po. Kamu ke? Kamu apa? Ay pakapah naman ako tani. Ay mahu ingat tentang ponong na may ikatang paso at titiyan mo ito uu. Putala kay fa mo puro. Piha hati dapat taiti ya ko polo tao. Ito sisu at wata. O ito sino. Dapat fufuat sino kapano yung kuhain hati nila. Dia kau ahon sias. Apakah yang nak yang dia pasti.
Ini pilihan bekerja yang pun. Berkat yang memberkati. Dalam hari diberi anak itu. Mungkin. Karena aku tahu. Oh, tak pun sale. Tapi awal mana bahaya. Rakai posisi pun itu ni dia. Fa wo ilo. Wo ta tahu korosi. Ihono sino. Dia tahu tali. Mana amukui. Pakai mole. Dia tahu o talaki. Ofa pakai mole ada. Kami kalau kita malau. Kamai. Oh, Ura mahina. Bagai sekali. Oh, tua. Lui, lui kaba ma on situ ada yang halal. Kata lu. Mau nak foto kamu. Yes malam. Jadi ini lihat deh. Pakai tak kenal tu nama imam tu kata. Contoh satu. Hanya nak cakap malam. Kamai tu kuat. Aku motor dia. Lihat deh. Nanti kau kata nak tahu foto. Mau mak lama dia mau ini. Karena harus jadi ini. Ibu saya informasi tentang karena bisa kata. Oh, bapa saya mengajar kali. Kau patu di perkakuan dia. Lau của cô pan rồi thì hay là hình thành mà hàng hoa cái đồng nó chạm phải để ý của nó tập đồng phù mà phải em thì vấn đề có chuyện kia phải là chưa phải phải mình có giờ sẽ phát được và phải gì sẽ gì có là hình gì có là gì rồi còn lại hiện nhân dân thì ini mati lah itu kita si sudah ada sesuatu mau nak apa kau faz yang kau tu pulite adicional lah
na ko tuku ko ta au ke au mo ia ke lo to ma ko la mari ma o ia ma o ka au mo se o na pa na me re ka ma ki ma to pa i ho ma to nia ke ta ki ma to ko no ma o tai ni o ma wa tu sa pa ke ma o ma na ia ai hifo e la mari ma no di a ho e pente così e kai ko e le lo afite pe ko matani ulu ka ko e pente così ko e aho o riu ka va mo ui ke riu e mana bahe pe mo iri fia e ta pu ni loki o loka e loto la e pai e kina ngalo o ia fia o pai ke alo va e no ka na ma e whakakolo a ki mautoro he malanga e aho koen. Kaku takamilo ho mau atamaira mo mau whakakau o mau mo ui te ia. E taimi lahi o mau tātā puni whare mo loko loka. E mau mo ui e mau ui fia mo mana wahe. Ngai mea o hoko i taimi. Ngai mea o hoko whamamani lahi. Ngahi maha whakaauha o tō ke whunga e whanua. A ngahi whaingata a lawe mai ke mau mo i whakafoi tui tui. Ia ku maongo iai ku sima e mau amanaki he whanua. Ma petai e ku kei hao bea e ki o mau roto o tama. Hao bea ke ngai whaingata a toi a mo i o ku mau iai. Ku kei ongo pe hono le o si o to o whātu. E ku ke iongo pēr e whakaafi mā ki mautoru mō mau lau maari e mā neoni a. Te kau ia e aho koeni, ke mau omi o mamata, e ke mau alu o tala atu a te kau koia. Ma whamaro atu e, o tautou whenga mai ki he kau a ko. Na nau mamata pē ki he esi o e whanua loto. E ta e tui pē mo i whia. Na mamata pe ki he ngahi ngawe mana na e whai he a Fiona. Nau te tuputu pe. Mai e he. Na koe ahoni ko ke toi tuku i o nau loto loto ngā. Mamata mai ki ngahi mataka fō he ni mā te moi ba e. Pe ke tala e ke kau ko hoko mai mo ia, ke kau ko whai he ta mai. O pehera e ke kau i aku o ki nau tō. Ko kau ke whakatoka e meri no. Te mo fie mari e te mo no mari e te mau tolu. Te ko pau ke mau whanuhia e lau mari e maano ni. Te lawa ke mau roto toa, te mau whakahoko ai e ngāru e hoa kia. Te o mau tari e te kau ke mo toka ki whai he whai e mak mau tolu e hau. Tukia ke hoko koe matai koro e hala whanau mau i ai. Ke fu kere kere e fu e mate. I whakatupu e kanata. Na ke pehe ka mo e riri fia ko iai e kau ako. Ke whaloto lahi ake a maunga hea moni e ako ni. Ke mau loto lahi e kuma mata ke eike o toi tuu. Ko mau mau lau maari maa non te ami ho a fio. E ko whekau e ke tala. Ke mau whaafau more more. Ke mau ofa ke taha kotoa peo. Ma whamalo atu he teu ko whai he kau na ngā mati a ko. Ke whakana. Mau loto a tāpua ki komonu ia maana ka maasi o whare. Pai tāpu kina e pē ki nau tolu, omi ha tāpua ki mei langina. Para koro aksene mo ui, wha tō la a, pēr moi ngāui o whai he lotu maa doni hau a whio. Whatongia hauko pēr mai ki ako e ako e monga hea moni. Pēr moi ngahi ngāwha whatongia ki he kehe kua omi pēr maana. Ko pē ki hoko e ahoni ko e aho ia. O e mamata ki o awhio te tāna atu a le rei ko ia i he tapa kotoa pio e mo. E ni ho siasi e ke mo hapai e tuku atu ki o awhio. Tuku e lau maari e maari onu e ahoni ke le whakafonu ki mautoni. I riu ai e mau mo ui me ngai toonga kotoa pio ki kai whiunga. Na ki mautoko ko i kau whakamoni tōnunga a o awhio. E ki tari mua e lotu ku hake a tuke ki whakakakate mau taika tātoko. Lotu e makore whai ati e sisu ka esko ale tāko e mau whakamo ui e meni. Rese e te tukungaisi, whalaina tōre o tanai, tōmu rā mai e nā moni, whai e te mau tōre kotoa pe, te tangata, e meni.
na nei ka tau. Mai se pata. Mai ngai mai pāti. Matoro ka mai te peke o te. Te koe ngā toko. Ai ao no mui mauri ngā. Nau ke pia ko i ko. Moa ni mau tau tu peo tu tapa a koa. Kai lawa ni matus. Toa mai roke. On lapa kai toa. Pai nā siaki. Koe pavei te tau o vilo pesa ni o tatai. A koe veke veke. Wa tuku wa patolia. No tau ni oro tu. Wa mahana. Vai te tia. Mawa. Kalau mau mapa, di dalam kita itu tahu. Ingat ada mana itu kan kita tahu dia kok. Kasih kita tahu dia lah. Aku sih supaya pelawat. Dia yang malah kalau tahu dia pelawat ini. Tahu katanya kamu mungkin pagi itu mesti boleh berdoa. Obat tahu hiba, tahu hiba, saya no. Aku lupa berdoa. Beliau tahu apa, asal dia tahu apa berbuat. Tahu dia perlu menjadi pusat. Mereka yang perlu berguna. Kau perlu sampai apa mau pengamari kalau kemarin mau keluar, aku bawa keluar. Mesti itu, lama itu mereka akan boleh tempat kata, mau buat dia berapa umur, atau kata mereka tahu. Lain dia kalau mui, kalau lagi, kalau dia lebih baik, kau itu mata, kamata ya no, ya itu dah main mengira sahabat. Pada kisah tadi kalau dibuat, mana sambil lawas sahabat itu punya mana enak kali. Tapi semua ini kalau mau ikut ngawe, kata dibuat, siap dia naik itu, mana orang kami naik ngawe. Tahu kata dia bahaya kita nanti, tapi itu paham berpahibah. Walau yang ini bakal kau kata, kau kata ini mengalir kau tiap. Saya juga mau kau hiba. Lama tak mia, lama tak nafa, lama mau hiba leko, lama mau tu berdiri. Dengan hiba awal kamar tadi mau siap, foto mau hiba. Kau, kalau itu hiba awal ni ya, nak pilih tahu tak nabe, hiba awal. Patong na airpe na kain na pagmamarang na si uso private road ya deu na mau vai kopi e vai ko ka unga to kopi tu pe pa vai si tu quando pa na te ala ka ta ka ka ta to ko au to kopi tu no ko va vai ko pa na ta te ka kopi ya ko mara ko ko lai te ma ku ya ka ve te ma ta na ke pa ko fu tu la ya dia mo ya mara oleh temu, kau kata dah aku hiba ni, ni kau hiba. Aku osmain orang hiba itu sunni, osmar kantor. Tapi ada mah hiba dunia, aku ikai malama yang hari itu. Aku hina relasi dengan hina kotor itu kau hina. Kau covid dia, kerja dia mai ada hiba dunia, kau mai ke itu negara dia hiba dunia. Kalau kata mai mua kita nak kau kai te ko tau ya ho ini pakar ka ko ya ta ko na to itu tan me ka ka ya ta la ko tau ya ho ka tau ko je ta ko no na ko ya kai pakamanat ko tu pe oni ye ka tau ya mai ki ta ka tau ya o wi ta la pa ti mai ba kai be te ta tu ni ani ko le mai ka stem ka ta tu ba ko to nga ai ni to ko tolu pe ko dia mahu nama himari kita untuk pembagian ke baik apa kata apa di kata tu yang bawa kuitu tu pun mat kancil dia dapat ada atau di kata tu dia buat kalau kata apa itu. Baik,
kare pe wa ta ha ya to ko i pe na mari e ko bi le e tau wisi ko tanga ta ko ba ki play mi e tau no pe ko ma o se ko pa ta ta ko ta le no le ta no ko e ka kai ta ta ko ya ka o wi fo ma pe ta ko ale o ya o para ya ta o ma ta ko para na ta o pero ko ma Yeah.